Sirkal mamalo kokalo migawo mochung'ne dongruok mag pinje mag Afrika ma Ugwe kod kuonde motuo otero chiemb kony ne familia mohewo 100 ma pi oula okelo ne midhiero e gwenge ma Kiwegu, kaunti ma Kwale. Migawo notero ne familia go mojot e skunde primar ma Kiwegu gunde 186 mag mchele, gunde 186 mag oganda. Kotene ko jatend migawo mochung'ne kunyo mwandu mawuok e bwo lowo Salim Vuria. Jatend migawo mochung'ne dongruok mag pinje mag Afrika ma Ugwe kod kuonde motuo Penina Malonza wacho ni sirkal oketo tenge bilion 2.4 mar nyiewo chiemo kod gige mamoko mag jogo ma bende pi oula okelo ne midhiero. Kaluwore kod gavana ma Kwale Fatuma Chani, undi mohewo 700 pi oula mikelo kod koth mapek bende oseywero. Sasa hivi tuna nyumba zaidi ya 790 ambazo zimeathirika ndani ya kaunti hii, ikiwemo Kiwegu ikiwa ndani yake. Na katika wakati huu kuna mambo mengi ambayo tunahitaji ya kimsingi. Kwanza ni mahali salama pa kuishi, na ndio sababu tukaamrisha kuwa au tutoke katika zile sehemu ambazo tuko tuje sehemu hii ya shule. Serikali na wizara yangu ambayo inajibika, rais ametenga pesa wiki hii bilioni 2.4 ili tusaidie wananchi wa Kenya. Sisi kama serikali tunafanya wizara zote kwa pamoja. Atakaye kwama kwa maji ataokolewa na boti. Kama boti haingii, tutatuma ndege imuokoe. Pia vile tunaangalia mambo ya mabarabara. Zile barabara ambayo imekatika, tumetuma mainjinia katika sehemu hii na ripoti itafika na bado zitashughulikiwa. Kwa hivyo nataka kueleza tu wananchi wa Kwale, hamko peke yenu. Moko kuom josiasa mawuok